umthandazo wesabatha imini yesabatha ibenhle kwabangcwele ngizocela Nkosi yamakhosi umvangeli kungalela kuba ncede angilekelele Andulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha isihlabelelo senkumbuzo yesizukulwana sokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu Nginu Jehova Nazaretha isizukulwana Khumbulo baba nobaba mkhulu nokhokho bami babeseduzane nami manje kulo mzuzu ngizocela ukukhuluma eManazarethini ukuthi lenyanga yokuzalwa komNazaretha njengoba kuyokuzalwa komNazaretha nje la kulenyanga onyakeni ukuvuselela kokukholwa kwakho ukuthi uqale kabusha kwezizinto ezinhle ezibukekayo ezincomekayo phambi kaJehova uNkulunkulu esimkhonzayo unyazi lezulu uze ube muhle nasemndenini lapho uphuma khona. Amen. Ngizocela ngisihlabelelo sika 2:39 Iphe baba
abantwana incwadi kaMathewu 22 verse 3 sigcine verse 6. ukubiza abamenyiweyo ukuza emthimbeni okancane 22 verse 3 22 23 verse 3. That one is Matthew 18. Sorry, 18 verse 3 to 6. That one is a son. Kwathi ngiqinisile ngithi kini
wathi ngiqinisile ngithi kini uma ningaphenduki uma ningaphenduki nibe njengabantwana nibe njengabantwana ningengene embusweni wezulu ngeke ningene embusweni wezulu lowo osithoba njengalomntwana lowo sithoba njengalomntwana uyena omkhulu embusweni wezulu uyena omkhulu embusweni wezulu nalowo omamukela umntwana njengegama lami lowo omukela umntwana njengegama lami uyangamukela mina kodwa okhubekisa omunye kulabo abancinyana abakholwa yimi okhubekisa omunye kulabo abancinyana abakholwa mina kumlungele ukuba itshe lokusila liphanyekwe entanyeni yakhe acwiliswe olwandle kulungele ukuthi afakwe itshe liboshwe emkaleni lokusila bese thatha sesifike phakathi edleni kolwandle abese phonswa phakathi ezikeni kolwandle phansi esitabathini uphele ngaye incwadi kaIsaya ithe sicela umuntu omusha ngene enhlizweni zethu incwadi kaIsaya 38 verse 1 ngalezo zinsuku uHezekiya wayegula ephansi kokufa umprofeti uIsaya indodana kaAmozi weza kuye umprofeti indodana Isaya weza kuye wakhuluma wathi kuye wafika wakhuluma wathi uJehova usho lokhu ukuthi yalela indlu yakho ngokuba uza kufa awukuyikusinda yalela indlu yakho ukuthi uza kufa kulogula onogulayo ngeke uphinde usinde khona uHezekiya waphendula ubuso odongeni uHezekiya wasephenduka ubuso bakhe wasebheke odongeni wakhuleka kuJehova ethi oh Jehova ngiyakuncenga mawukhumbule kalokhu kuhamba kwami phambi kwakho ukuba kwakungeqiniso nangenhliziyo epheleleyo ngenze okulungileyo emehlweni akho Hezekiya wakhala nokukhala khona izwi likaJehova lafika kuIsaya lathi hamba usho uHezekiya uthi uJehova uThixo kaDavid uyihlo uthi ngizwile ukukhuleka kwakho ngibonile izinyembezi zakho bheka ngizakwenezela ezinsukwini zakho iminyaka 15 Osibusise. Amen. Kosekwenzele intando. ngicela ukubuza njengoba silapha sihlangene lapha sizokhonza uNyazi inhliziyo zethu zonke uma kufika leso sikhathi ngoba lo ngabantu abangakanani nomngadiza phezulu noma banemoto egcwele umhlaba wonke kodwa yinye into yakhona ukuthi sizohamba uma kufika leso sikhathi salezo zinsuku uyakwazi yini ukuthi uthandaze ubheke Jehova uthi akabheke imisebenzi yakho oyenzile emihle
ehambeni kwakho njengoba ulapha awulona yini uhlupho awuyona yini inkinga mawulapha uyayazi into ayizele okuthi awenzi na njengoba ulapha uqonde ukuba washaya insimbi ikhala icilongo lithi woza umhlangabeze uzokwazi ukuhlangabeza unyazi na alisotha angikwazi ngoba ngayibeka imithetho kodwa ayigcinanga njengoba silapha siyazi sizohamba kodwa kufanele sigcine imithetho yaleli bandla amen naleli bandla uma umuntu kuthi akakame kuleli bandla kuthi akakame akusho ukuthi akeze empempeleni nazo sonke ahlale ngaphandle kuleli bandla bakuthiwa yima uma ekhaya ukhumule ingubo yakho uyifake kwadrop noma uyiqhome number 1 uhlala ekhaya number 2 ukhumbula ingubo yakho uyiqhome uthandaza ungenangubo ngoba le ngubo akuyona yakho ekashembe uma sewunonkinga la esontweni kuthiwa hamba uhlale ekhaya ake uthi kinti kancane kufuna uhlale ekhaya ulinde uthandaze ubheka odongeni ungabheka abantu beka udongo uhlale enkulunkulu akukhumbule umthandazo wakho usuza phakathi kwesombi yasigolisa ukuthi umuntu mathakathi iqhinti kancane atholakala umuntu esehambe ekhuluma namanazarete ekhalisa amanazarete esenabangani nabanazarete kodwa bemisiwe umuntu bemisiwe akazohlala ekhaya ingaze mali imbona yamchaphazela njengomuntu asakhuluma naye ngoba ngeke ukhulume nesibotha sikatrengweni kufuna silinde nje isikhathi sokuthi uNkulunkulu asikhumbule bengabe yasikhumbula bengabe sikhonza ukuthuleni kolwandle kube sikhonza phezulu bakuthuleni kolwandle uma wena ukhuluma naso wena uzwayana ukuthuleni kolwandle na Itela sakhintenja sathifuna lesisha noJehova uNkulunkulu wethu kuthi siyazibophezela ukuba sizalwe kabusha sithathe isinyathelo esisha amen incwadi yamaHebheru 10 verse 38 to 39 kepha olungileyo uyakuphila ngokukholwa kodwa uma umuntu ehlehla nyovane inhliziyo yami ayinakuthokoza ngaye lapha siyophila ngokukholwa siyophila ngokukholwa kodwa uNkulunkulu unyazi lezulu ayithokozi ngomuntu ohlehla nyovane siya phambili abeyemuva ufuna umuntu oqinisile bathatha ijola lakho lifake emkaleni wasibopha isibopho ohambela ukuthi enkolweni uma fika isikhathi sokumemeza lithi unyazi woza mntanami uzoza ungasoli wazi ukuthi
ngisi kodwa inyama efa kodwa mina ngikhuluma ngiyaphila kepha thina asisibo abahlehlayo baze babhujiswe singabakholwayo kuze kusindiswe umphefumulo osibusisi Timothy 2 verse 5 Ithole Okala Amen 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 ngokuba munye uThixo munye umlamuli phakathi kukaThixo nabantu uzolayile lobani ke wena makuthiwa ikethela yenziwa la uyenze ngenkani kusho ukuthi ungaphandle wena uyabona la umisiwe mawufuna ukubona izwi ungafuni ukuthandazela endlini hamba uyehlathini elimnyama ungene kulona ungagqokile futhi uguqe ehlathini uthandaze ehlathini nenkawu uthandaze uphume thatha glasi sakho ubuzwe ungene endlini ungagqokile engube yashem lesana ngifake yalona elamela shem uma sengibheka sengidako umbuso la ngizothenga ngilibeke phansi ngoba lona elami elikashem ngizihambele kuyindoda kaMbele nje esiphathele iwisi ezihambela yena mayikhumbula ukuthandaza ingene endlini ivali ithandaza mayincela ifukushawa umoya ihambe kulelahlana ngaphasi kweliwa lapho ihlale nembili ithandaza ibuyi izongena le ekhaya hayi ukuthi lesha sothi umisiwe yabona kule khona ehlazi ukishimuza lapha phakathi wethu ayikho leyo nto la uyasingoleza kuphula umthetho ufanele ukuthi sibaba sakho siphinde ka20 siphinde ka2017 Bosho udilika jele wena ngoba vele into ebhedayo wena Incwadi kaJohane yokuqala Johane uqala verse 4 verse 1 ya uqala wa kwabe kukhona ukuphila kuyo uJohane uqala isihloko 4 iverse 1 Balelo ayikho leli
Exodus 20 verse 25. Bathandwa maningakholwa omoya bonke Bathandwa ingakholwa omoya bonke laba. kodwa bacingeni omoya ukuba bangabakaThixo. Beyani bekholela eweni noma ekholela esiqogweni. Ungayilandeli leyonto enjalo ungabe umngani wayo leyonto. Bahloleni omoya nilandele umoya weqiniso kuyiwona. Ningalandela wonke amawongo lawo. Sabona ulandela into ongayazi. Ekugcina solokukhala angicela into ethele angingasatholi ngicela into ethele into ezengamasuku la kanjalo la ngiyeke inkosi ngocela into ethele ngiyenze mina lo uyenze uyibona unamehlo unomqondo uyindoda omdala oyona ingane ngokuba bebaningi abaprofeti bamanga abaphumele ezweni. baningi abaprofeti asebephumile manje bamanga athi nayi mina mangabe konje mina ngizomenzela lokhu nalokhu ayishona into opho ngenamandla engeke akufake ezulwini thina silandela uNkulunkulu azofaka ezulwini uma uhamba lo. Niyakumazi umoya kaThixo ngalokhu. Umoya kaThixo uzowazi ngalokhu. Umoya ovumayo ukuthi uJesu Kristu uzile ngenyama ungokaThixo. Umoya ongavumiyo ukuthi uJesu Kristu uzile ngenyama kasiye okaThixo. Osebosisi. Kuhle ukukholwa. Kuhle ukulalela. Kuhle ukuhlonipha. Uma silasezulwini. Futhi uma ulawo ungakwazi uziphatha kahle uyakhishwa la. Yakade ngisho uma ukhishiwe fanele umeke uhlale ngaphandle ngoba ushulekile ugqoka lengubo emhlophe uhlala nalabo bagqoka ingubo ezimhlophe ushulekile wena ukuthi ube kanye nathi la. Njengoba ushulekile ke ayikho into esingayenza ngawo ukuthi ukhumule lengubo kaShembe uyibeke uhambe uyohlala ekhaya. Ukuze ulibonizwe mamohlela uhlala uma uShembe umabona kude. Umuhlalo uthandaza uthandaze ebusuku uthandaze mina uthandaze ekuseni uthandaze ebusuku uthandaze uhlale nothandaze lapha uyisiboshwe ulapho uyisiboshwe uNkulunkulu uyakubona wona usuku uyosetha uhambeni ngilandile sibanibani kodwa mangakwena uqala usumdelela wenza la uzongena la thini uzothatha abantu baqovu dakeni utofa abantu baqovu dakeni ucaba ukuthi uzathathela ankala alikho isithethelo saleyo nto oyenza ngoba ubhubhisa abantu abaningi ngawe uwedwa kungcono ubhubhe wedwa ubhubhe nathi sonke ubhuwedwa njengowenza kwakho wedwa ngoba uzongena wedwa ebhodini uzobe uwedwa ebhodini imibuzo ezobuza uShembe uzobe uwedwa. Akekho umuntu ozobe unayo uma wakho uzobe ngeke imoto yakho ingeke inkomo yakho bezingeke imusa kuzobe singeke imali yakho nayo osempiko kongawo seyimbaqama yobe ingeke uzobe uwedwa ubuza imibuzo uzobe uwedwa ushwe impethu phansi la umuntu uthatha isinqumo kulo mhlangano ukuthi uthatha isinqumo kodwa uhamba nonyazi noma uhamba nomoya abagcwele lezwe uhamba nonyazi uzohlala onyazini ongahambi nonyazi sombona ngoba ehamba nalezivunguvungu ezingeke zimuse ndawo ezophela emoyeni nje ngoba sinalo izulu liyike zwi elonyazi. Amen. Phela ukuma lapha phela uNkulunkulu abusise engozweni uNkulunkulu wabusise nalensizwa ekade ngisiza yasebhizane umvangele
ungaleke ungisizile wangilekelela nami ngibhakazela manje empilweni kuyashisa la ngebhodweni elibi asifuni lebhodo lidle wedwa ufuna lidle nabaningi akuze bangene nabe ezulwini yabonga ezulwini Nkosi usamaso ozohlabelela isihlabelelo sokuvala ozohlabelela sokuvala uMshumayeli umvubo wasemthonjeni wokuphila ngesihlabelelo sika 34 izwi lenkosi lisho njalo lisho njalo ezulwini inkosi yophayo ibusisa uphambi kwami egoqa kwebandla Kwafika